Ka jingpli biang ya kalet kawan jeng kali nakasurak temmetor kabapenya so ya kayo molong siya bimola, kalalong kabayat bet ya renti hakasaw tarik unay wieng. Kani kasurak kabakhang sebak nadu ujemang arjar katpra hadin ka jingklumar hatem metor ka jingpli ya kanu entry la sakhi kali bayat beyeng. Kumban syupen kan mau baka Deputy Commissioner ka East Khasi Hills kakong RM Kurba hakalay po tarik Urisaw kalapan benaban pelino ya kalit kawan jeng kali nakasurak tem metor kabapenya so ya kayo molong siya bimola. Ka Deputy Commissioner ka pentip baya ka no entry na yo molong shalat bimola laweng no nadu ka saw tarik unay wing tang nadu ka por prabaje menstep hadu sabaje janmiet. Lapen tip ru baya ka ni kasurak lapen kala siya ka one way bat ka no entry na yo molong siya mot pran. Lapen tip ru baya ki katu ka ni kibas bapenyeng hayo molong hajan traffic point an pen kanre no siya muda parking lot persya ka Angeles Cinema Hall. Lakhang ya barok kibas SPTS bakin yat siya yo molong na mot pran henrikin haban yat bet siya stanjib bat mi siya po District Council.